prije nego što vam kažem šta je Kia saopštila novo, da vam napomenem da je prošle godine u ovo vrijeme saopštila da je dobila pohvalnicu od fakulteta. Sada ne pominje fakultet, ali tabloidi pišu kako se Kia udaje i kako je tu odluku donijela na slavu Svetog Nikole. I kako tabloidi pišu da poznata dama spremna da otvori novo poglavlje. I ovdje ništa ne pišu konkretno, samo da je izjavila kako zahvalila se svima koji su joj čestitali devojačku slavu Sveti Nikola i kako igrom slučaja u prvom braku nije morala da menja slavu, a sad kako je krenulo, samo će da se prebaci na letnji Nikoldan. Ja ovo ne razumijem, ali nema veze. Tabloidi pišu kako je Stanija dobila poklon, ali tabloidi različito pišu. Ja sam prelistao sve tabloide i da prelistam ostalo, pa ću onda ovo. Oglasila se Lukina majka i tabloidi pišu kako hoće da odbrani Luku od svih neistina koje iznose o njemu i ne vidi problem u tome što je on sa nekom novom djevojkom, podržava vezu Anite i Luke. Ili sam ja pogrešan reality gledao ili noć prije sam gledao kako Luka nešto, a u stvari nije Luka, već ostali učesnici, pokušavaju Maju da iskušavaju Maju da li bi bila u vezi sa Lukom. Doduše i s Asminom su je neki pitali, ali Maja neće da bude niskim u vezi ove sezone. Možda je i to, jer nekoga čeka. Svi tabloidi pišu kako je Stanija sve raznežila poklonom koji je dobila i vidim da je Aneli izvedena iz realitija zbog njenog ponašanja prema Asminu i kako se čeka odluka produkcije. Ja tu odluku već znam, ništa neće da bude i Aneli ostaje u reality. Ali ovam tabloidi pišu kako je Stanija dobila skupocjeni poklon i kako će Asmin da pozeleni kada vidi šta je neko uradio. A to što je neko uradio jeste da je Stanija, a i ovdje pišu da je raznežila sve, ali mene nije. Ne znam je li vas. Stanija je objavila sliku buketa ruža i tabloidi pišu kako je dobila poklon u Majamiju, raznežila sve kako je to slatko i napisala na engleskom ovo mora da je od srpskih momaka poklon. Stanija izgleda ne zna od koga je poklon dobila, ali eto ona tvrdi da je vjerovatno od srpskih momaka. Najvjerovatnije da tim momcima ne smeta njena bivša veza sa Asminom. I ne znam, očekujte Staniju uskoro u realitiju. Doduše ona možda ne uđe u reality, samo će doći da odglumi da mrazicu. A ovamo, to je to što se tiče tabloida, osim što vidim jedan naslov o Anđeli. Mada vidim i trenutno je Anđela na nekoj žurci, pa vidim svakih par minuta objavi novo nešto na Instagramu. Ali tabloidi pišu umjesto sarme i slavskog kolača suši, školjke i rakovi. I kako je Anđela čestitala rođendan i podelila slike đakonija sa trpeze. I ne znam šta da kažem. Ovdje gdje piše umjesto sarme i slavskog kolača, suši, školjke i rakovi, čini mi se da bi Anđelne više fanove zanimalo da li je ona u vezi sa Gastusom. Ja mislim da jest. Sada ću da prelistam vam ovamo i možda griješim, ali tako se meni čini. Sad ću vam ispričati šta mislim da sam shvatio ovo u vezi Anđele i Gastusa. Anđela, ona veštica što je zovu, i bila je valjda u nekom reality. Objavila je neki video na TikToku gdje ne znam šta ona govori, ali vidim u komentarima da pišu kako je kupila stan i sada joj traže ponovo da kupi taj stan ili da izađe. Meni se čini da se ona šali samo da bi se o tome pričalo, jer ovdje pišu da je 200.000 evra dala za stan. Jel zna neko gdje radi ova Anđela? Nema veze. Evo Kemes na TikToku. Nikako da pronađem od njene sestre TikTok, pa da onda pokušam da vidim da li će i ona da uđe u reality. Mislim, ova Borina Kemes. Sestra je svako večer na TikToku. Ne znam, ja mislim da neće. Čim je prestala da radi na televiziji,
vjerovatno je saopšteno da i ona, kao Đedović ranije, kao Đukić sada, kao Bora, i on je bio voditelj. Da pređe sa web voditeljskog mjesta u reality, ona nije prihvatila i eto, to znači da bi ona mogla da ne uđe u reality. Vidim da je Ana Spasojević još uvijek kod one drugarice Šele i to je to, vidim da su objavile neke zajedničke slike. Ne znam, nije meni Ana. Meni se čini da Ana nije toliko zanimljiva ovim ljudima koji prate reality, ali kod Alex više u gostima nije. Nema sinoć ni Dalile na TikToku, nema ih većine, ali da, evo tog videa gdje Atina Ferrari čestita slavu svima. A što se tiče Anđele, drugari, Anđela, jeste ovo istina što tabloidi pišu da je podijelila slike sušija, školjki i rakova, ali vidim da je sinoć bila na žurci sa onom Vanjom što je snimila spot sa Gastozom, ali vidim tu da je i Gastozovo društvo, ali vidim i Gastoza. Anđela i Gastoz plešu, to znači da ili su se pomirili ili se nisu ni svađali. I ovo da vam kažem, ja pratim tabloide svaki dan, meni se čini da su Anđela i Gastoz dogovorili se da odglume, da su se posvađali, samo eto da bi se o tome pisalo. Mada to je samo moje mišljenje, možda griješim, ne znam, eto baš me zanima šta misle fanovi od Anđele i šta mislite zašto su tabloidi onako pisali? Šta mislite zašto je Milan izjavljivao da Anđela ne živi kod Gastoza, već njen otac plaća joj stan? Ne znam, neću da se pravim pametan i mene je ovo sad zbunilo što vidim da Anđela i Gastoz plešu na nekoj žurci i šta god da jeste istina. Moje je samo da čestitam Anđeli i Gastozu i da čekamo šta će dalje da se desi. Nije mi jasno ovo za Poršelinine izjave, ali nema veze. Ono glavno, Filipa nema sinoć, ni na Instagramu, ni na TikToku. To znači da je negdje u izlasku. Još 7 dana je ostalo do novogodišnjeg, u stvari do Filipovog praznika. To znači da možemo očekivati da Filip ide po ćerku ili možda je Alex dovede kod njega. Ne znam, ali znate da je Filip najavio da će ćerka provesti sa njim praznik. I ovo još. Vidim da Poršelina stalno preko tabloida svašta izjavljuje za Maju. Zanima me da li će to Maj da prenesu u realitiju i da ona odgovori Poršelini, jer Maja neće ćutati kao Anđela. Mada ranije nije ćutala ni Anđela. Nije mi jasno zašto Anđela ćuti, ali nije važno. To je to što ima novo. A šta ja mislim? Ja sam 90% ubijeđen da kad prođu novogodišnji praznici, Filip ulazi u elitu 9 jer vide on da ovaj reality nije gledao. I svjesni su da im popularnost realitija može podići samo najpopularniji reality igrač. A ja mislim da je to Filip Car. Ako vi mislite da nije on, eto napišite ko je po vama toliko popularan da može ući u elitu 9 i da bude zanimljiva barem kao Zadruga 5 ili Zadruga 6. Ja ipak mislim da je Zadruga 5 bila zanimljivija, ali bio bih zadovoljan da elita 9 bude zanimljiva koliko i Zadruga 6. Šta mislite, ko od ovih zanimljivih sljedeći ulazi u reality?